Кандидатот на Влен, Седат Бислими, остро го критикуваше актуелниот градоначалник Азем Садики, обвинувајќи дека проблемот со водоснабдувањето е долгогодишен и се уште нерешен, иако Садики е повеќе од 2 децении на чело на општината. Kryetari aktual mbaron mandatin e 4, 16 vite, plus 4 vite ka qenë këshilltar komunën e Studeniçanit, domethënë pushtet lokal 20 vite. Edhe tash plan programin e tij ende është problemi i çështës ujit pishëm. Domethënë nuk din edhe sa kohë do t'i duhet kryetarit aktual që ky problem të zgjidhet. Domethënë ne kemi me të vërtet problem të madh në Studeniçan, Batincë edhe vende tjera, po edhe vendet malore, ku njerëzit jetojnë kushte shumë të këqija, për shkak se pa ujë të pishëm nuk mund të funksionon një familje. Кандидатот на НАЙ, Ејупа Бази, исто така побара отчет од Садики, нагласувајќи дека граѓаните не барат оправдувања, туку конкретни решенија. Unë ndjenjë lëkurën time problemin me ujësillësin, pasi që jetoju në atë pjesë ku kemi probleme ujësillësin. Për këtë projekt, do më thonë, disa vite është investuar. Komuna ka investuar në fondeve të ndryshme. Kjo ka fillu dikundi para 20 viteve. Është ndërtuar rezervuari për ujë të pishëm lartë në fshat. Pastaj është investuar edhe në rjetin e ujësillësit. Mirë po, kryetari duhet jo të arsyetohet në çdo 4 vite dhe fajin t'i ahudhe ujësillësit, po duhet të gjeje zgjidhjen e problemit. Qytetarëve ju intereson pse nuk kanë ujë të pishëm. Во својата реакција, актуелниот градоначалник и кандидат за 5-ти мандат, Азем Садики, ги негираше обвинувањата за негрижа, изјавувајќи дека општината презела конкретни чекори за решавање на проблемот, но дека е попречена од недостаток на надлежности и соработка со град Скопје. Ne nuk kemi ndejt duar kryq. Ne gjatë këtij mandati kemi investuar 30 milion denar për atë ujësillës. Ato ka dëshmi edhe qytetarët e dinë. Tash, buxheti komunës tonë është shumë i kufizuar për kësi projektet mëdha. Paramendoni tash edhe 103 milion tjera i kemi të siguruar me mjetet dhe definitivisht ky projekt do të zgjidhet. Друг проблем што беше истакнат за време на дебатата е неупотребливата вода во близина на училиштето во Студеничани. Бислими нагласи дека треба да се забрани користењето на оваа вода за да се заштити здравјето на учениците, додека Садики увери дека се преземени мерки за информирање на граѓаните и надзор на ситуацијата. Покрај прашањето за водата, кандидатите дебатира и за проблемите со канализацијата, патната и училишната инфраструктура, недостаток на детски градинки и постоењето на диви депонии.